La RDC demande aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de komeza ugubwe neza urose kuri iki biganiro n'amakuru cyane tukugezaho gatanu kuri gatanu. Twakubwira ko rero nk'uko mumaze kubibona ku mashusho yacu, uwo umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC wavuze ko rwose Tshisekedi yamaze kwemera nta gushidikanya ko agiye guhagarika imikoranire hagati y'igisirikare cye FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ni umutwe rero ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu Rwanda. Ibi rero yabyemeye nyuma y'ibiganiro n'ubundi yagiranye n'ukuriye cyangwa se n'uhagarariye ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni Every. Uyu rero n'ubundi akaba yagiriye uruzinduko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bagiranye ibiganiro rero muri Presidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro bikaba byibanze n'ubundi ku mutekano mucyo ukomeje kuranga cyangwa se kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi umutekano hanini ushingiye ku mitwe yitwaje intwari barizwa aho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo mukuru w'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Every Heina rero n'ubundi yagiriye uruzinduko aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abonana na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagirana ibiganiro byibanze ku mutekano mucyo ukomeje kubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse Tshisekedi birangira yemeye ko rwose agiye guhagarika imikoranire hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu rero uhagarariye ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Every Heina n'ubundi yageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gukubuka mu Rwanda, aho n'ubundi yakiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Village Urugwiro. Bagirana ibiganiro byibanze n'ubundi ku mutekano mucyo ukomeje kubarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse aho bemeranyije ko bagiye gushaka rwose umuturambye w'iki kibazo kimaze kuba gaterera nzamba. Twakubwira ko n'ubundi rero uyu madamu yagiranye ibiganiro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse baganira nyine ku mutekano muke ukomeje kuranga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu, ariko ndetse banemeranya ko bagiye kugishakira igisubizo mu buryo bwihuse. Ibiro rero n'ubundi bya Perezida wa Amerika White House bivuga ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeye ko bateganya gufata n'ubundi ingamba zihariye zo kugabanya n'ubundi ubushyamirane buriho ubu hagati y'ibi bihugu byombi. White House rero ivuga ko Every Heina, umukuru w'ubutasi bwa Amerika n'itsinda bari kumwe, bagiriye uruzinduko mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku cyumweru gishize no kuwa mbere w'iki cyumweru. Kuwa kabiri rero ibiro bya Perezida w'u Rwanda byavuze ko Heina n'itsinda bari kumwe bari mu Rwanda kuri icyo cyumweru baganira ku buryo bwo guhosha n'ubundi bushyamirane ndetse no gukemura impamvu shingiro z'uko ibintu bimeze mu rwego rw'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rero White House yagize iti mu kuzirikana amateka maremare y'intambara muri aka karere, ba Perezida Kagame na Tshisekedi n'ubundi barateganya gufata ingamba zihariye zo kugabanya ubushyamirane buriho ubu binyuze mu gukemura impungenge z'umutekano z'ibihugu byombi. Twakubwira ko rero Amerika n'ubundi ivuga ko izo ngamba zishingiye ku byemejwe mbere byo muri gahunda ya Rwanda na Nairobi byafashijwemo n'abaturanyi b'ibyo bihugu. Leta ya Amerika ivuga ko rero n'ubundi yakiriye neza izo ngamba Kagame na Tshisekedi bateganya gufata kandi kizazikurikirana. Ibiro rero bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo n'ubundi kuri uyu wa kabiri byatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Tshisekedi ndetse n'uwo mukuru w'ubutasi bagiranye ibiganiro by'amasaha arenga 2 ku mutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
twakubwira rero ko nta cyatangajwe nyirizina kuri izo ngamba Kagame na Tshisekedi bateganya gufata, ariko kuri uwo munsi no kuwa kabiri ari nawo ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangajeho iby'inama yagiranye na Haina, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasohoye itangazo riburira abasirikare n'ubundi bijyanye n'umutwe w'inyeshyamba w'abanyarwanda urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda rero yakomeje gushinja n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa gukorana na FDLR, ikirego ubwo butegetsi n'ubundi buhakana bukongeraho ko FDLR yacitse intege binyuze mu bikorwa bya gisirikare ingabo z'u Rwanda na FARDC bakoranye mu gihe cyashize byo kurwanya uwo mutwe. Gusa ariko u Rwanda rwo rwagiye rukomeza kugaragaza impungenge z'uko umutekano wawo utamera neza bitewe n'uko FDLR igihari kandi gikomeje ibikorwa byayo ndetse inagambiriye no guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone ku rundi ruhande Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yagiye ishinja u Rwanda kuba rushyigikira ndetse rugafasha umutwe wa M23. Gusa nanone u Rwanda rwagiye rubihakana rukavuga ko rwose ntaho ruhuriye n'ibibazo biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko ntaho rwakungukira rwose ku kuba rwateza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse u Rwanda rukongeraho ko ibibazo abanyekongo bafite bigomba gukemurwa n'abanyekongo bo ubwabo. Gusa n'umutwe wa M23 wahakanye ko rwose nta n'urushinge u Rwanda ruraha nyine uyu mutwe. Ndetse gusa ubutumwa bwa video bwo ku rubuga rwa X, umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yagize ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimenyesheje buri musirikare wese ipeti yaba afite iryo ari ryo ryose ko bibujijwe mu buryo bukomeye kandi buzira inenge kugirana umubano cyangwa se kuvugana ku mpamvu iyo ari yo yose na FDLR. Twakubwira rero gusa General Major Ekenge yongeyeho ko n'ubundi uzarenga kuri iryo tegeko azatabwa muri yombi kandi ko n'ubundi azahura n'imbaraga z'amategeko nk'uko bijyanye n'ibiteganywa mu mategeko n'amabwiriza bikurikizwa mu ngabo zabo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yakomeje gushinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu, ikirego u Rwanda ruhakana rukavuga ko nta shingiro gifite. Mu kiganiro mu cyumweru gishize yagiranye n'ibitangazamakuru France 24 na RFI, ubwo yarabibajijwe niba kuri we afata ko Perezida Kagame ari we muyobozi nyakuri wa M23, Tshisekedi yashubije ati rwose. Uru ruzinduko rero rw'umukuru w'ubutasi bwa Amerika rubaye nyuma y'ibyumweru hafi bibiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yavuganye kuri telefone na Kagame ndetse na Tshisekedi. Icyo gihe rero n'ubundi yabasabye gukura abasirikare ku mipaka mu guhosha umwuka w'ubushyamirane ku mupaka w'ibihugu byombi. Runabaye rero mu gihe n'ubundi hasigaye ukwezi kumwe ngo habe amatora ya perezida muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ateganyijwe ku itariki ya 20 Ukuboza cyangwa se ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2023. Tshisekedi rero yavuze ko bitazashoboka ko aya matora aba muri teritwari ya Masisi Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru kubera umutekano muke uharangwa. Imirwano rero yongeye kubura mu bice bimwe bya Kivu ya ruguru guhera mu ntangiriro z'Ukwakira 2020 hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye. Ari nyuma y'amezi 6 rero yarashize muri rusange hari agahenge ndetse intambara hagati ya M23 na FARDC yongeye kubura kuva mu mpera y'umwaka wa 2021. Reka rero tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza no kubona ibyiza byose mwifuza. Mwe mukomeza gukurikira ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.